الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami hatiranan, sarta daysab si mga sila simusugpat kato taniyo daing ha Facebook, YouTube, Twitter, iban pa si mga kaibanan panyap amuin mahinang sabab maaunin parsugpatan sin kita niyo magtaw-tay manghuda akas agama Islam tungod paparkala nato ini amuin mura-murahan kahampitan sin kita niyo hambuk-pambuk insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari in pengajian nato waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sugpat sin pengajian nato limabay tungod pa amuin pamarat saya sing kita tungod pa amuin qada wal qadar. Amunain kahinapusan sin rukun iman unum amuin long tapangitikaran sing kita atau amukarna sing kita hatungod sin perkala ini amuin kaya nasabot ta nakaunayad to inupat parkala amuin puunan sin pamaratsayhan sin kita amunain natayod tudta sin pangadyan ta nakauna insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naman jari in pag-iman atau mukarna atau itikad sing kita tungod pa amin qadar amuin nalilay talimabay aun katan di hini makanapi doon ha amin kaaunan sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala aun ini pagbaya doon ha hinangon niya amuin siya magpi sin kabayaan niya sarta damikyan iban sin gaos niya himinang sin amin yaon ini katantan nakasusud halaw man sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin timatarang langta sarta ini mahugot ha amuin likusan atau lukisan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala nakasud halaw sin undang-undang sara niya munang Quran mahamulya. Naring ha mga biyita dunhan sin Quran mahamulya sin in pagbaya sin manusia aun doon haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratun Naba ayat 3 tagsiyam faman syaa ittakhadha ila rabbih ma'aba. Beta doon hainisin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia amuin aun pagbaya niya roon ha parkala muna subay na to hatihon in tungod pa amin pagbaya si manusia sin pagpi sin kabayaan niya hinangon in ini nakasusud ha kadar piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab muna kita manusia in maghinang. Bukon Allah subhanahu wa ta'ala in maghinang kato taniusin amal na to.
kita niyo imaghinang tungod pa amin hihinangon doon hapyang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dua perkala nasabot hinangon ta impyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala tinggalan ta impyang langan. Nahatungod sin perkala ini bukon sibo manusia katan magbaya habihad tu indaan niya sa babaon manusia doon haon in pagtuyuan niya hinangon impyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun doon manusia isab in tuyuan niya hinangon in katan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naaon isab manusia doon han amuin hinangon niya piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangon niya rin isab piyang lalangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan in nakasusudyan katantan halaw man sin kadar. Hati niya amuin gantaan kaya aun sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap manusia. Dumatong na kita maun pa amin susungon sin pangadyan ta. Na impakaradyaan ini manusia in amuin magpi sing kabayaan niya doon ha amuin kumawa kasiyasin ini hatiranan simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay haraak niya amunin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dahin ha mga dalil biyay takato tanyo dahin ha suratul Baqarah ayat 200 tag kauhan tagto parman sin Allah subhanahu wa ta'ala fa'tu harthakum anna syi'tum. Ini manusia impya pagbaya sabab siya maghinang doon haon amin yang hiningod sin Allah subhanahu wa ta'ala in tungod paparkala sin pag sud kakat sin magtiyaon doon hayaon amoy in hinangon sin usog siya in magbaya sin katanaman niya hatungod sin pagsuok niya buat malaingkan di isab manjari amin makasulang hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihag tuin aturan niya. Nabiyan na sinagi in manusia in da jinis da isabing paghinangon nila hatungod yan aun doon han makad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala aun da isab sumulang doon ha amoy in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na amad to. Na in inikatan nakasusulat da inikatan hakadar. Wala laung tanah kapuklas doon haun. Wayroon kignot kahiwal si manusia halauman singgumi ini in buat malaingkan inyan nakasusulat katan sebab di jumato in hinang doon bang bukon amin asal nakasulat in tungod pa amin pakadaran sin manusia. Uno-uno in jumato, wala nakakuha doon ha amin kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian doon ha ini, dahil ha ini pagbaya si manusia. At walong ta doon ha amin gaos si manusia, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasuratut Taghabun ayat ang putagunum, fattakullaha mastata'atum. Biyita doon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin ini hilabay pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala in uno-uno gaus amuin dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala amu adto labi marayaw bang kau nakabatok maun pa amuin kakahinang piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Demikian im mga perkala tungod pa amuin hinang piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala kita dihilan sin Tuhan na to Rabbul Alamin hinang hipapahinang kato buat malaingkan doon hadya haamuin kakausan sing kita rahon. Ayaw ko magtuyo sinamundi mo na kakausan dahon. Sa sumakawa doon hadya kakaus-gausan mo. Bihad tuin ini pangdaakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in gugo sin hinang magbing kato taniyo mga palanggungan hakam Islam.
Nabihad tuin hantang niya. Naampain laung tajima jatuh. Ha lauman si manusia. In tiap-tiap manusia laung niya. Kaya iingatan niya yan. Sinbunal tuod in siyaon pagbaya. Iban yaon kaniya in gaos dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. But inyan katantan kana naman ni habaran niya. In uno-uno hinangon niya. Amin manjari niya bang niya hinangon manjari niya kakausan pajatuhon. Atawa inyaon manjari niya tinggalan. Inyan katantan. Na in uno-uno pakaradyaan. Amuin doon haon dumaran haamuin laung ta maksud niya himinang sin uno-uno na kabayaan niya hinangon. Biasa pantun sin manaw biha. Bang siya mabaya manaw. Amuin timikang siya pakain-pakain na in kabayaan niya panahon. Inya to kakausan niya simbaran niya sa inyaon by in budnal niya wala siya nakagawa deng hakadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Tuhan Rabbul Alamin in nagpapanjari sing kignut hiwal sing kita katantan. Di kita makahibal bang bukun kita pahibalon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga doon haamin maksud dihil kay mo sin Allah ta'ala, ikaw magpi sing katanaman mo. Naunin hinangon mo. Doon hakabayaan mo ataw kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad tura ingwa niya mga katautay manghuran. Haagam Islam. Na ini pakaradyaan nasabot ini katantan nakasud haamuin pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Beta kato. Misan niya rin nakatuin ini pagbaya haamuin kabayaan tahibalon atawa kabayaan tamaksurun inyan katantan nakasud siya palaw man sin pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yato unuin hinangunta. Nabi itakado sin Allah subhanahu wa ta'ala, liman sya'a minkum ay yastaqim, wa ma tasha'una illa ay yasha' Allahu Rabbul Alamin. Na hisiyo-siyo mabaya magpabuntol, magpaamusin hinang niya. Doon haon, na subay imbatukon niya amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, in katantan matuk-madto pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na doonhan kau makadawat sin karayawan deng hatuhan na to Rabbul Alamin. Nabang sa upama magsulang na magbingkay mo in amuin pagsusun paginhawa baran mo. Amuyan mga katautay manghuran hakam Islam. Doon haon damik yan. In pag-iman tungod pa amin pag-ianong kadar amuin nasabot tayo ni dan kaina lang ta wala kita dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kapatut amuin huminang daawah bat in hinang tayaon lang ta amin sampai sin hinang wala nakaamu pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hiraawata na inyaon kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ko sa ini, long niya mahinang ininibang bukun kiadar kako sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala magdul hadya kato tanyuri halaw man sing gumiini. Bangunin kabayaan na to, sa sumagawa inyan katantan, amuin nakauuna na in undang-undang sara, amuin piara sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya aun, doon hantindukanan sing kita niyo, doon haparkala sin kabuhi na to, magdasing ginhawanan, baran na to, halaw man sing gumiini. Bihad to adto ing subay, ini hinangon sing kita. At ini wayroon lang niya kapatot sinipon da doon haon, amin hinangon niya daawa, but ini sabab sin kiya tinggalan niya in wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, pasal kiyadar kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala adil. Hangkan na kita yung papaghinangon sing kabayaan tahinangon. Biyutang kato in katantaan sarta biyeta in mangi iban si marayaw. Kita yung magpi. Bihan yan mga katote manghuran. Haagama Islam.
kita'y magpi sin mangiiban sin marayaw. Na, tanto sa jabang kau inihumarap pamangi, wayron jatuhan sin hinang mo, ba't malayng kaning yad to katan kangian. Ikaw in naghinang yad to, ikaw in nagbaya yad to, ikaw in nagpi sin hinangon mo. Diha, damikyan da isab, amuin lang niya nakahinang siya si maksiat patuhan, ba't inhinangon niya dalil doon haon, ba't lang niya inyaon nakiadar ka ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, angkan kwad to na ini nahinang. Na inya tulong niya daaway at to si Mano si harihating butang niya, indaawa niya to katan batal. Di tay maunsin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabi ay doon na ini, haayat, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, sayaqulul ladina ashraku, law syaa Allahu ma ashrakna, wala abauna wala harramna min syai', kadzalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Biita doon ini sin Allah subhanahu wa ta'ala katut taniyo. Laong niya mamisarahan da, maghimumungan da yung mga sila nagsisirik. Doon na yan. Hati niya, amo tinikabtang nila. Laong niya, law sya Allahu ma'asyrakna. Bang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ri kami makapagsirik, di sa kami makapagsirik. Mahita, na siya yung nagkakanta sing kataan hinang. Siya, bang niya turon di kami makapagsirik, di kami makapagsirik. Damikyan lang na yung mga kaapuan na mo, kamaasan na mo, di sila makapagsirik. Bang tiud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, wala haramna min syai'. Imiwan lang nari kami makapangharam sin uno-uno na kabayaan na mo haramon. Inyan biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala ramikyan, panghimuting sin mga sila nakaunareng kaniyo. Amin kamu nakahuli, ay kamu simingod kanila. Ba't inyan kaputingan ng mga hinang nila katantan na sampay piyananam kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in bunsi niya roon. Amin sambil siukat sin Allah subhanahu wa ta'ala in uno. Amin ini dalil mahugot din kanila bang uno'y mahinang nila. Sa sumagawa lang sin Tuhan Rabbul Alamin, buat malang kaning kamu yan, iniagad niyo in hunahuna niyo hadjakatan. Iniagad niyo amin hunahuna niyo. Biyain sa kaula-ula in mga pakaradyaan niyo yan, wayron na bibingan. Ini ni katan mga kataw tayo manghuran, aun bibingan sing katan, sing pakaradyaan. Na, insumuno biyata katot doon hayaon. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, rusulan mubashirina wa mundirin. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Biita doon hay ni Tuhan at Rabbul Alamin, mga karasulan, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mananawag-tawag pa kakuyakan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Unin kakuyakan deng Allah subhanahu wa ta'ala? Amo na yung tutungbasan niya hadlaw ka na mga sila, magad doon hapamando si mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan wa mundirin, iban pagpaanib si mga yaon haamin sumulang pa, tababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, inihangkan nagparain Allah subhanahu wa ta'ala karasulan muna, pa bangsa manusia, amuin nagdara sinini pagpakuyag, iwan sin, pagpahali kanila, doon haamin himinang sin sa tulaat dan di hababaw sing gumini asupaya in manusia di makahinang daawa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw kana. Puas dahing haamin pangdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala sa mga karatulan. Sa mayta, biyabaitaan na sila asal sin mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan di na sila makapakdaawa. Sabab na nagpasampay kanila bihan. Ang na sambil in mga sila
amin wala iabutan sin pamandu, sin mga karasulan. Mapuas na yung karasulan, amuin, naka ini waris, sin panghindo nila, amun yung mga ulama. Naroon hayaon, in wala iabutan sin panghindo, nakahinang sin kasaan, aun kamaapan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun mga hinang biha, amin wala kimugdan in hinang yaon, karna in yaon hinang nila sadya, amo at timpanganal nila nakaamo, haway roon nakapatumtum kanila, haway roon nakahindo kanila sin hinang yadto, kay maun yadto sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk kalaungan, amo hindi sila laungta dihilan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. So magawa, hawakto kiaun na kiarungugan mo pang hindo, but in biya sin nahinang yaon wala na kaamo. Masikaw timututug hinang mo bat imyan kaw inyon bin sing kamaasan, hinang sing kamaasan, dito na kita kumangi. Amo yan mga katawtay manguran, haakama Islam. Sabab tiap-tiap mano siya asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw akhirat, bang siya roon haon nakahinang dusa, iyanon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in hinang yaon, bihaon. Uno yaon, hinang dusa at tawabukun. Haadlaw akhirat, wayroon na kabaakan mo imbukon Muslim. Impagyanon Muslim doon, magmalila na yung katan sa bunal pa Allah subhanahu wa ta'ala matan-matan. Bal humul yawma mustaslimun. Ingkatan, mano siya hadlaw akhirat, ini, puno na. Bag-surrender na matan-matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, ini, di na sila mamuting doon na waktuad to. Nalong niya, inyan, na nahinang ko saan, huwag ko kaingatan mga dusa. Imbihad to. Nalamay talong sin Allah subhanahu wa ta'ala, way mga nakapamando, madtukan niyo, hawak to niyo, sinwayron ni mga kanabihan, karasulan. Nalong niya, on sa to dito isa naghindo ka mo bihan. Magkukuan ba't bihan to kung isabin amo, hinang niya. Hati niya, inang hindo yan to, ipatawag na isab, mahinang saksi. Sin pakaradyaan sinambuk tao sabay nagpuunan sin panghindo yan to, amin tao yan to. Nabangin panghindo yan, panghindo niya rin, ha, pikilan na jayan sinaktal niya, asupay hadya siya makabak pulag-pulag, na inyan to katantan, magbing kaniya in pakaradyaan, mga katawtay manghuran, hakama Islam. Na inyan to katan, nakasusudin to hakadar. Biya na sinagi, di jumato ng uno-uno pakaradyaan, habawaw sing gumiini kakahinang si manusia, bot malaingkan nakasusulat yan katatan, injatuhan sin hinang, inwala pa di majato kaya susulat na, kuno siya jumato nakasusulat na, hisiyon nakapajato, yaon kaya susulat na isab katantan, jukup-jukupan. Bihad to mga katawtay manghuran, haakam Islam. Nain Allah subhanahu wa ta'ala, ingkaanuan niya, siya rain, amuin, laungta, lunggoon niya yung katan, haadlaw ka na. Sartain hukuman niya adil, wayroon doonhan, laungta, kalaugan, hawak to yan. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala, yaong kaniyain, ini kaadilan. Na, asabab yan, mga katawtay manguran, hakam Islam, suway na to yan, ayaran in, pakaradyaan na to, hakahui na to. Yari biyeta kato tanyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, na supaya na to kahatihan, hadis, riwayat, daingkan Bukhari, Ibn Muslim. Ingkabtangan sin hadis ini, daingkan Bukhari, riwayat daingkan Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. Bita doon ha, ang sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayron hambuk daing kaniyo. Buat malaingkan, hiya susulat na in lugal niyo ridto halom sin narka, iwan sin lugal atawa lugal niyo ridto halom sin sulga. Kaya susulat na.
Naroon long sinhambuok tao roon, nakahadir hawak to at ini mga kasahabat ng si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minal qaum, ala nattakilu ya Rasulullah? Qal, la, i'malu fa kullu muyassarun. Thumma qal, fa amma man 'ata wattaqa. Ini suratul Lail. Biyay doon na inisin, Rasul sallallahu alaihi wasallam paggain hambuk usog yaon imian. Ya Rasulullah, bang biya kato na uno yato ya Rasulullah, mamarahin nato long tatay maun na mo na hadjahbihad to yung kahalan niya. At niya, dumuhong na kami. Bihan, tumakad na hadya kami sinuno-uno na yung padyatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala kamo, pagka susulat na inyad to. Bihan, bang kami hauno halom sin sulga nakaataw halom sin narka. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw. La, i'malu, hinang kamu. Sabab kita hindi ak maghinang mga katautay manguran. Unin pagyanon, kita hindi ak maghinang sin labayan na to palawm surga. Kita hindi ak doonhan amin liang kitari pahinangon sin labayan harap palom sin narka. Sabab in katantan manjari makasud sulga, manjari makasud narka. Aun laung ta in kato hatinya hambuk din kato ini kaya susulat asal in narka ta iban sin sulga ta. Hangkad na maaunin pagwaris-werisi hadlaw kana. Hadlaw akhirat. Kawarisan sing kafir in narka sin mga mukmin, kawarisan sin mukmin in sulga sin mga kafir. Bihan yan mga ini katautay manghuran na kama Islam na ini basahan ni urakuman in suratut Takabud. Magwaris-wiyari si haadlaw akhirat mga katautay manghuran. Naamo yan to. Na ayaw muhin nga dalil inyan to biasim mga pagkarungan ta sa ini. Bataod to maghimumungan bihin. Along niya ay nakaw magkuhan. Banging kaya sulat kay mo inikaw halawm sin narka. Namisan siya kan magtuyo magibadat. Amuin ma ini long niya mauno yaon. Sampay ini mauno yaon in siki mo in tuktok mo yaon na pagsujuran. Bangkaw tao narka dakaw. Atawa inhimumungan long niya bang ako tao surga ay misandan unong maaset na hinangko. Sababing kaya susulat ka ko asal inako tao surga. Bukon bihad to kita mag-amal mga katautay manguran. Bukon bihad to in itikad sin bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon bihad to in akida sin mga sila amuin yaunin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab kita niyo maghinang sin mangi iban sin marayaw pakinawabaran na to. Nahangkan na aun Rasul dia kasupaya aun laung tasinguran sin kita tungod pa amin kakahinangyaw na supaya inyaon katantan madawhat na tuin sulga sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini nagbabatok sa ni mga kaptangan katan laung niya in dunya ini mazra'atun lil akhirah. Ini dunya ini pag ini tatanuman sing kita niyo. Amin mapuso na tuin bunga rin tuha adlaw akhirat. Amo na insulga sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamod to mga katautay manghuran haagama Islam. Na inya turi tamahinang dalil bihad to indakanan ni hangkan naliyang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in nangasubuyad to. Bihan yan. Sabab mataod magkabtangan bihan. Ay, banglaw niya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pakansubo na. Kumisan sana kuri minum di kumaon. Bihan. Yan tubukon bunalin mga yan tukatan. Bang kayang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pauli una ko sin masakit ko ini. Minsan siya ko nili magubat. Ay ikaw na. Yan di madyato yung mga sakit panyakit yan. Bang aun sumulay na, inyan ka na naman niya sa nanginawabaran niya. Bihan. Inyad tukatan bukon bunal. Asal dalong niya kaya kadar ka ko imbihay ni subaya ko masakit. Nabang yang kabayaan sin Allah ta'ala at kaulian ako na minsan sana ko rin magpaubat. Bukon bihad to
Sabab muna-muna, nagbabaytain Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Hambuk yan to pagpanib kato taniyo. In paghali, labi marayaw, ring sinamuin, magpaubat kaw. Bihan. Asupaya kau rin masakit na maghali, kau singkatan mapatut paghalian. Asupaya kau rin masakit. Sa sumagawa, tantuhon mo, in masakit yaon, nakalamod yaon deng hakadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Na, amo yadtuin, in subay, batukun sin kita, hambuk-pahambuk, mga kataw-tay manghuran, haagam Islam, hasupaya, madawhat na tuin, amuin, inirida kato taniusin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sarta doon haon, in kitarihilan kaluhay sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta kagaan. Tungod paparkala, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon hadyahamin kakausgausan sin kita. Ayaw na kita, amuin laungta, amin umapas pa mga sila amuin, doon haon, yaon kanilain gaos. Yaon kanilain, katan lang ta amin mahinang sababsin, ini mapadyato nila inyaon. Haamin kita rin na kita makakaos. Labi-labi na, bang lang ta ini di maaslas na yung manusia bihan, di naan mabiyasin bata bago hapag ibadat. Hangkan na sambil siyanglit si Rasul sallallahu alaihi wasallam yung mga bata bago, doon hayan haamuin, ini sarayaw-rayaw rin kanila, amuin magpataod sin ibadat, hawak to pasin, makulasog pa sila. Sa babang kau malaas na tuan, hipagsusun mo. Bihan yan. Hipagsusun. Naramik yan in mga kabata bago bihan, wala mo isab na pakay, habok kaluhian da kula ito. Sin waktu makusog pa in, makulasog pa in pamaranan ta. Ang kan na subay hadyain paghali doon na parkala, napajatot ta na pa Allah subhanahu wa ta'ala na paamuha doon ha amin tiranan singuran taring haraksin Allah subhanahu wa ta'ala ayaran ta supaya riyon makuhila deng ha waktu pa waktu sabab na inya to katantan kalu-kaluraman deng ha pag-ayad tayad to amuin di siya ando kaylo makuhila sinyad to na kaya rurukot halawm sin kitab ta nara naman to pa taas langit amuin matabuk tahadlaw kana insya Allah subhanahu wa ta'ala salamat kita tumabuk kaniya. Amo antuin daing ha mga ini pangadjian kakunahan sing kita batukun sabab intungod paparkala amin qada wal qadar ini mataud sa ini bibis sarahun sabab karena yari katan in amin daing ha panagnaan mo laung ta nagbatuk in Suratul Rahim sin ina mo iban sin ama mo. Amin nahinang nakauroon manusia tumagna. Bihan yan. Iyad to narimakan in kadar mo. Bang kau miyabot na. Ang gatos tagkauhaan adlaw halaw sin tiyan hi ina mo. Hati niya sa kira-kira 4 bulan. Na bang yan to mabot na 4 bulan yung pangumulan. Na dahon na si malaikat madtukan niya in amin 4 parkala. Nakalamod na rito in kadar amin marayaw iban sin mangi. Bangkaw iyanon lang niya kadar marayaw iban sin mangi, biada ko simbietaan kadar sulga iban sin narka. Nabiyan na sinagi hibalik ta, in kita in maghihinang sin sulga ta, kita in maghihinang sin narka ta. Amad tuin subay batukon sinambuk-pambuk din kato taniyo, hasupaya ando kaylo di maaunin pagsusun sin hambuk-pambuk din kato taniyo ang pabang mabot na in kahinapusan sin kabuhi si manusia nari na siya makabalik madipadunya misam pa siya mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sing kabtangan si mga kapiryaw ni Allah pabalik ka na ako madto di na to da ko mag-isab-isab sumulang kay mo akaron ko na yung kabayaan mo magtuyo na to da ko mag-ibadat na wayron na. Puno pa yung balikan mo, sinmisan in dunya, lanyap na. Wayron na dunya balikan. Pakain pa kaw maghula, sin wayron na dunya. Nabihan yan, hati na yung mga yadto katantan, huna-huna dakuman,
sin una-una di naabutan, di na siya jumato mga katautay mga ura na kama Islam. Na sabab yan, may abot na isabin waktu na to. Waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala, na haruwaing waktu, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, aon da pangadjian sing kita, demikian, mapuasin isa, aon da isab, laong ta amuin, pagpangadji insyaallah subhanahu wa ta'ala manghumbay dako kaniyo waktu ini aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.